Dobar dan, dragi moji prijatelji. Nadam se da ste svi dobro i da ste svi naravno zdravi i da uživate u ovom prelepom sunčanom danu. A kao što vidite, danas ćemo pričati o maslačku i za šta je sve u stvari maslačak lekovit. Sveži listovi maslačka, kakvi su upravo ovi, sadrže vitamine A, B i C, također sadrže gvožđe i to čak mnogo više nego spanać. Prepun je također kalijumovih soli i sadrži oligoelemente, gorke materije, tanine, a koren je bogat inulinom i to najviše u jesen. Od lekovitih materija sadrži također i holin, 17% šećera i malo etarskog ulja. Lekovita svojstva upravo te gorke materije koje se nalaze u maslačku stimulišu naš digestivni trakt. Gorka materija, to jest gorki glikozid, pojačava sekreciju žleza želuca i poboljšava apetit. Stimulativni efekat se prenosi na ceo digestivni trakt, a lekovite materije maslačka jačaju i peristaltiku creva, što deluje na funkcionisanje jetre i žuči i tekako može da pomogne kod obstipacije. Uravnotežava također jetru i efikasan je za smirivanje očnih upala, posebno kada se ukapa sveži sok. Maslačak također jača slezinu i pankreas, a to se ispoljava na regulaciju nivoa šećera u krvi, posljedično dolazi do regulacije masnoće u telu, holesterola i triglicerida. Tome možemo da zahvalimo holinu i maslačku zbog svog svojstva razglaganja masnoća. Maslačak je poznati diuretik, time leči bubrege i upale mokraćne bešike. Ukoliko želite da napravite čaj od maslačka, stavit ćete 2 kafene kašike suvih listova maslačka, prelit ćete šoljom ključale vode i ostavit ćete nekih 20 minuta, procedit ćete i popit ćete toplo. Ukoliko se čaj pravi od korena maslačka, tada se 2 kafene kašike usitnjenog korena stavljaju u hladnu vodu, zagrevaju se i skidaju se sa vatre posle 2 minuta ključanja. 10 minuta posle toga čaj se cedi i pije i možete da popijete 2 do 3 šolje dnevno.